سلام تخطاتتنا channel كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وترو من نيوتيو نايلو مارستي نخلنا كتقدسنا تخل كتمرنا تخل اب تاريخ دما بزعو غزي رسعنا زلنا كرسع زي قبو ارستي بفلا افريكاويان حمقتنا سنفتنا زغلح كناتات انتلو نتخلو قبل الافريكا نزوردي ጭቆና መግዛእቲ ምዝመዛ ቀትለትን ስርቀትን ጊላነትን ንዑ ዝኣክል ክንዱ ዝኣክል መግዛእትን ምዝመዛን ክሳብ ሕጂ ክንምጉተሉ ዘይምኽኣልና ኣብ ካልእ ጉዳይና ተዋሒጥና ምህላው እዩ እምበኣር ኣብዚ ኩነታት እዚ እንተስ ኣፍሪቃውያን ለቢሞም እንተስ ኤውሮጳውያን ድሒሩ ተረዲዎም ገለገለ ሃገራት ነተን ቀደም ዝገዝእወን ዝነበሩ መፂኦም ይቕረታ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ብፍላይ ኤርትራውያን ድማ ከም መጠን ላዕሊ ከገድሰናን ክንሰርሓሉን ዘለና ነጥብ ምዃኑ ክበርሃልና ይግባእ ስለዚ ላይ ግበርዋ ሰፖርት ግበርዋ ብዙሕ መሃር ኣለዋ ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ክንሪና ናይ ጀርመን ምስ ታንዛንያ ክንሪና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኬንያ ክንሪና ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ዝገበሮ ክንሪና ናይ ካልኦት ሃገራት ግብረ መልሲ እውን ክንሪና ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዋ ዘርከብ ኩሉ ከምፃልኩም እየ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ክፍትን እየ ከምኡውን ግዜ ተረኺብና ናይ ቻይና ክንትንክፍ ክንፍትን ኢና ንድሕሪ እጂ ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ መጀመርያ በዛ ንሪኣ ዘለና ናይ ጀርመን ኣብ ታንዛንያ ዘጋጠመ እስከ ንግበር እንታይ ተገይሩ ኣብ ጀርመን እስከ ንዑ ንርአ እሞ ድሕሪኡ ናብኹም ከይድና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ብዙሕ ዝምህር ክምህረና ዝኽእል ሓበሬታ ኣለዎ ሓግዙ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ክንጅምር ኢና Let's go. German President Frank-Walter Steinmeier has asked for forgiveness for colonial crimes in Tanzania. Steinmeier expressed his shame at the crimes committed and pledged to raise awareness of the atrocities. He also said that he would begin the process of returned artifacts looted during the colonial era. It comes at the end of a 3-day visit to the East African country in which... So, ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ጀርመኒ ቻንስለር ኣለዎም ፕሬዚደንት ድማ ኣለዎም ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዎልፍ ሽታይንማየር እዩ ዝበሃል መስለኒ ንሱ ናብ ታንዛንያ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ነቲ ኩሉ ሃገሩ ጀርመን ንታንዛንያ ትገዛ ነይራያ ዋላ ንሓፂር እዋን ይኹን ትገዝዋ ነይሮም እዮም ኣብቲ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ጀርመን ሓፂር እዋን እውን ኣይኮነን ነዊሕ እዋን እዩ ንታንዛንያ ኣብ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ዝገበርዎ ገበናትን ሕማቕ ነገራትን ፅንሒልና ክንሰምዖ ኢና እንታይ እዩ ንዑ ኩሉ ይቕረታ ከም ዝሓተተን ነቲ ካብቲ ሃገር ዝሰርቕዎ ካብ ኣፍሪካ ዝተሰርቀ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሃብቲ ድማ ከም ፃልኩም የድሓር በብሓደ እቶም ኣገደሱ ዝበሃሉ ክንሪኦም ኢና ስለዚ ንዓታቶም እውን እቶም ተሰሪቆም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሃብቲ ናይ ታንዛንያ እውን ንምምላሶም ከመግስ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ኣሎ Both countries aimed to strengthen relations. German rule lasted for just over 30 years, up to the end of the First World War. At the Berlin Conference of 1885, European powers carved up the African continent between them, and Germany declared its right of colonies in West Africa. German East Africa was not part of that deal, though it was seized in the same year. The colony covered the mainland areas of what is now Tanzania, as well as Burundi, Rwanda, and a small part of Mozambique. Resistance by Africans was often met with brutal suppression. The bloodiest clashes were the 1905 to 1907 Maji. بحفش جرمن كسب من جمار قدامي كوينات عالمية نتن جزاتاتن حزاتن نيرا زي حزاتون زنبرت هجرات دما تنزانيا قال كفال رواندا بروندي قال كفال موزامبيك حزوم نيروم as a matter of fact نسلح حككره ويكذا بتاريخ تمليسنا هنرخلنا نافريكا نممغال أبي تغير تاخيبا أب برلين the scramble of Africa ويكا ممغال لأفريقيا أبا خيبا وي conference ناي برلين يتخايدو سلازي برلين دونغ يوم يوم أبت جيم أبتنا أفريقيا مزمزامت يوم توم عندي أبي أبركتو زنبرو مابو إنجليزن فرنسانيوم فرنسا كم مبرق نمعرب إنجليز دما كاف سمين ندبوب كاتا بجبت جميرهم كسب دوب أفريقيا نتحت قصب بزح مجزات تازنبرو يوم أفريقيا دوب فرنسا دما كاب معرب كسب مبرق بمعرب أفريقيا جميرهم ناب جبتي ودونيرم سلازي كم ز عينت من مغالب زنبرلو كنتاتنا نزارب زلنا حجي نقاتل دحان ابتي بزعبا كحسان كلتي زقاوم حيلي انصارم دون زبل دما مدر عامن مچفچافن مقتال محناقدين هيرو Maji uprising in which historians estimate up to 300,000 people were killed in كساب 300 شح سبات دما
ኣብቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጭፍጨፋ መቕታልን ክሳብ 300,000 ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብፍላይ ብናይ ሽዑ ቁፅሪ ማለት እዩ ህዝቢ ኣፍሪካ ከም ዘለዎ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብቲ ዝነበረ ቁፅሪ 300,000 ብዙሕ ህዝቢ ነይሩ ካብኦም ንላዕሊ ዝቆተሉ ግን ኣለዉ In recent years, Tanzania's government has called on Germany to negotiate reparations for crimes committed under colonial rule. Descendants of tribal leaders executed by German colonial forces in the 19th century are calling for skulls of their leaders to be returned. So, ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፕሬዚደንት እቲ መንግስቲ ናይ ታንዛንያ ንጀርመን ናይቲ ዝገበርዎ ዕንወትን ማሕሰይትን ካሕሳ ክኸፍልዎም ዘሎ መንግስቲ ሓቲቱ ነይሩ This is a very important question ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ኤርትራ ንዘበናት ዝተጨፍጨፈ ሃገር የለን ስለዚ it's important ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሓሉን ክሓስበሉን ዘሎ ጉዳይ እዩ ፅንሄ ኢለ ክዛረብ ብዛዕባ Mangi Meli, leader of the Chaga tribe, led resistance against the Germans and was killed as a result. He is one of several skulls believed to be in a museum in Berlin. Charles Kombe reports from Moshi in northern Tanzania on a quest for honor and recompense. The town of Moshi, on the slopes of Mount Kilimanjaro, is home to the Chaga tribe. Isaria Meli's grandfather was Mangi Meli, leader of the Chaga when they fought German colonists, but lost. Several years later, the Germans hanged Meli and others, thinking they were going to rebel again. They took several schools back to Germany. ከም ንሪኦ ዘለና ስቲል እቶም ኣብቲ ግፍዕቲ ዝተቐትሉ ወለዶም ናይ ጀርመን ንብል ዘለና ከባቢ ልዕሊ 100 ዓመት ገይሩ ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ታንዛንያ ንዛረበሉ ዘለና ተርጂኽምሎም ከም ናትና 53 ዓመት ኣይኮነን it's really ኣብ ኤርትራ is a lot ብዙሕ ክዝረበሉ ዝግባእ ግን እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ኣቦታቶም ኣብ ሓጎታቶም ነዚኦም እጂ ነዚኦም ኣቦም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዓዶም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ እቶም ዝቃወሙ ዝነበሩ ይቕተሉን ገሊኦም ድማ ክሳዶም ተቆሪፁ ነቲ ክሳዶም እውን ሒዞም ይኸዱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ ካሕሳ ይሓቱ ኣለው እቲ ኩነታት ግን ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ምንታይ በፂሕ ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ክሰግር What was done to Mangi Meli, to me and my family, we are not satisfied. It planted fear into our lives. This act wasn't normal. It was an act of great violence that was done to us. And that is why we have not lived in peace all these years. This museum tells Mangi Meli's story, his leadership of the Chaga tribe, and his rebellion against the Germans. The fact that the Germans not only executed him, but beheaded him and took his school. So, zi ሓደ ካብቶም ናይቶም ዓሌት ወይ ናይቶም ዓሌት ኢና ክንብሎ ንኽእል ናይቶም ዓሌት መራሕት ዝነበረ እቶም ኣገደስቲ ካባቶም ከም ዝተቐተሉ ብኡ ዝተፈጠረ ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ብዙሕ ስምብራት ከም ዘሎ ቀትለትካ ቅትለት እዩ ስለ ዝቐተሉን ስለ ዝመዝመዙን ስለ ዘበሳበስዎምን ብዘይካል ዓለም ኣብቲ ካሕሳ ይግብኦም እዩ ምዕቡል ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ንሳቶም ጀርመንሲ ብዘይ እቲ ሓቂ ንምዝራብ ነዚኦም ንኣፍሪካ ብዙሕ ከምዚ ገይሮም ክነሶም ዋላ ሓንቲ ቁልሕ ኣይበልዎምን ንናዚ ዝገበርዎ ወይ እቲ ናዚ ዝበሃል ክፋል ናይ ጀርመን ፅንሒልና ክምለስ ኢና ሕጂ እውን ይምለሶም ኣሎ እሱ ናቱ እውን ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ጀርመን እቲ ናዚ ዝበሃል ሕጂ እውን ይምለስ ኣሎ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ፅንሒልና ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝገበርዎ ቀትለት ንዕዑ ክሳብ ሕጂ ካሕሳ ይኸፍሉ ኣለዉ ብሚልዮናት ዝትመን ብኩሉ መንገዲ ድማ ስለዚ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ፍትሒ ይወፃልካኒ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ትደግማ እዚኣ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ቁጠባዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ፍትሒ እውን ኣይወፀካኒ እዩ መዓልቲ ፍትሒ ዝወፀልካ ብቁጠባ ምስ ሓየልካ ሓያል ምስ ኮንካ ታንዛንያ እውን ሕጂ ኣብ ዘረባት እያ ዘላ ኢኮኖሚናቶም ፅቡቕ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ጀርመን ድማ ኣብኡ ኢንቨስት ክገብሩ ምሳቶም ሽርክነት ክገብሩ ይደልዩ ስለ ዘለው ናባቶም ክመፁ ስለ ዝጅምሩ ዘለው ካሕሳ ክኸፍሉ እዮም it's always like that ቁጠባ እንተዘይሓይልካ ቁልሕ ዝብለካ ሰብ የለን ማለት እዩ let's continue School to Berlin means a normal grave will not be an option, even if the school is returned. We have decided that after its return, his skull will not be buried in the ground because his body was not legally buried. His body was laid to rest without proper rites, and where he was laid, he cannot be seen. Therefore, we believe He's a former special envoy for the German government who helped negotiate a settlement between Germany and Namibia over Germany's colonial era genocide of the Herero and Nama people. Mr. Polenz, welcome. እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ግዛት ናይ ጀርመን ዝነበረት ናሚብያ
أبو كحسا كفيلهم نيروميوم نتقداي تزمر زنبر جرمناويو اسكانيشتي كنسمعو كما يمثل البروسس قد من أفتنيك سمح لافنا. German president has asked forgiveness. Is that enough? I don't, it is very, very difficult to deal today with the crimes who have been committed during the... So, أتي يغرتك حتتكلم من President البطريو. warned they apologized for vague answers to questions regarding the German East Africa era, the 1885. My dear family, I mourn with you for Chief Sangi. So, زيتي نعود فتصمين عن زارب زلنا نتي بريزيدنتنا جيرمان كوينو يغرت هذا حتى تسبين عن زارب زلنا جي مالت بتخكل حتى تديو خنريو ونسلا زلنا إليه. colonial period. I had to negotiate with Namibia about the crimes which Germany committed between 1904 and 1908, and we had agreed to a joint declaration. And in this joint declaration, we have been asking what can we do today to help healing the wounds and to improve the... نتايم زبلو زلو جبزحو غزي كبيديو وتشعو زغبره ولدو ناي جرمن يكون ناي كالا علمونكو يلن يوم زبلو زغانتايو نحنا كنا غيرنا ابوتاتنا يم غيروم نساتهم زغدفلكم هابتغن انجوي تغبروا لهم كابز مزمزاغن كوفيلكم للهم سلازي نا افريكا كتزغباك حسا زي موسادا ناي بحقي بتحدد نعقتن فتحي مطفان ناي معرباوያን كون كله اتريكا زي مقلاسن نتو قدايتي حبراو مرقص غيركا زي مسرحكان بفلايت حبرت افريقيا زبال افت قدايتي افعاتي زخيت سلمتاي اوروبايان سلازخفلوم دموزوم بزعبو كزاربا يراني كم تزدله سلازي تومونكو حيالات مرحتيوم كحت زغلو اساتومون كم تزدله يكونن سلازي زي قدايزي اتس فيري فيري زحزني ليش يسمينا نمنا فرانس كنسكرينا. The chances of the today's living Herero and Nama people. This was our approach, and I think we were rather successful because both sides paraffied the negotiating teams subscribed to this joint declaration, and I really do hope that also the Namibian government will do it. In 2021, the German government officially recognized it committed genocide in Namibia, but it's reluctant to do the same in Tanzania. Why is that? I'm not so familiar with the history regarding Tanzania and other colonies. So, منكس جربن كم حدث عمتات أب ناميبيا تبع هاجر جنوسايد كم زفتسمو تأمينهم نيروم تأمينهم دم تزاريبهم نيروم مالتي سلامنتاي تمساسالا أب تنزانيا خد قبرو زي كالكم of course جنوسايد تأمينهم كحساب خفلو سلزخونو جرمانيان كاب كالو سلزخفو ويسلزج كوني كونون أتليست ساتهم نتعفتحي كوتوا سلزدلي زلويا إمبار كالو تهجرات كابناتهم زخف في أفريقيا أزبلكم زلو لا أفريقيا كابنا جرمان زخف قف عز قبرو بلجيوماويان اللو زقولناي رواندا زبال زلو بلجيوم تراي أب ديمقراطيك ريبابليك كونغو زبال هاجو أب كونغو زبال هاجر كباب 3 مليون دي عليه سبات قتيلتي ناي نقص ناي بلجيوم ليوبولد زبال المليون أتليست سبات قتيليو بتناي كلام سزي إذا سبزي كسب حجي كامباينتات ناي بلجيوم نتهاجر نتدائما ناي تهاجر ندخل تسقطات ناي تهاجر زمزمزون سرقون زلو سميم كم تزدل دما كحساي قبرو تلزي جرمن كاف كالو سلازي كونو داي كونس ياس كم كالوتم چكينوم مچيوم يقرا تحتيتم كحسا زبوغن تم كونو حاجراتيوم حجي كنرينا اتم كالوتاي قبرلو انتاي غيروم كه سو حجي ناب نغوس ناي عبد انجليز ابز حلفوان نكينيا اب كيدلو زنبره انتاي غيروس كخنرن اشتي ابوها. It is the intimacy of our shared history that has brought our people together. However, we must also acknowledge the most painful times of our long and complex relationship. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. So, كم تريود اللهم زي أب نيروبي كينيا أب حلفة وان جيشولا بزنبري أب تسميت تغيرو لنيرو تنغوس كابت رويال فاميلي سلوزخوني هذا كابتن بغاتك حتى تزغلو كل زي باللغة أديون زيا تجزن يراب تجزيتي سلزي أب كينيا كسب سوساتات سلزنا برو مودة عمساتات سلزنا برو أديون زي نجستن يراب سلزي كوين فيكتوريا أب صغار بعوان زماتات مالتي سلزي بغاتا كابتن نكسنت تتكلم سبينيرو سلزي يغرتك حتتن نكحسا دلونا كرن رويال فاميليز بال اسكد هان الانجليز جرافوت رويال فاميليز بال ببليونات زتمن انتربرايز وي هفتم تكاليف سلزي
نتوم كم زجبرو كحسا كغفلن يغرتاك حتتن قداماي كحتتولو زغبا نسين يرتنك سنت but guess what happened ولا حنتي انتي قبل يسمعوا سمعكم ما تخونيهم and complex relationship. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. توم حماق جيجاتات قدم زتجبرو انتي يبلالو أنا بحكي زحزنيهم بزح كمزي تعساد ما يسمعك تعساد ما زفتريهم كاتاون نعم نفسه يصقعني زلو in general كمزي نتخل حزب كمزي خونه غيري زارب زلو زخاك بحلفنت مهدامي. There were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. And for that, there can be no excuse. So تستجبري نتوم نناصنت ويكا لو تخمص ويكا نحرنتهم كقالسو زفتنو قبل اليوم زورد زنبره ابزخونه يكون منجدي مخنيات تبلون تكلاخللون وي زخونه انصارو كمز سلو زخونه الكات ما قتلي يكون زي بتخكل جيجايو እና بليد زارب زلو ስለዚህ نتستجبري نعود كلاخلو شبات አለው እንዲም እሱ ይከላከል የለና አትሊስ እትኩነታት ይቀበላል ማለት In coming back to Kenya, it matters greatly to me that I should deepen my own understanding of these wrongs and that I meet some of those whose lives and communities were so grievously affected. None of this can change the past, but by addressing our history with honesty and openness, we can perhaps demonstrate the strength of our friendship today. And in so doing, we can, I hope, continue to build an ever closer bond for the years ahead. So انتهي تبلدلو بحفشام كل تستقبري تغيريو ناي بحقس حزنيو عبز ممتعي دما نتزاقات مكونتات مستوم زاقات وان بيتسب مخات بعمق تخرد عني نخفتني نزخل استقبرا بحلوف جن كنكيو راي نخلينا كخيار زخلا يكونن انتهي جن تردادينا اندحر تردينا بقربا زخونه ነገር ክንገብር ንኽእል ዝዓይነቱ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝተጠንቀቀ ጽሑፍ ይደንብብ ዘሎ. As Jomo Kenyatta said, our children may learn about the heroes of the past. Our task is to make ourselves the architects of the future. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገለ ካብ ጥቕስታት ናይ ጆሞ ኬንያታ ኣብቶም ቀዳሞት ፕሬዚደንታት ናይ ኬንያ ከም ዝበሎ ولدنا دقنا نتي كانزان سقاين شجر نايتي مجزاتي كفلطوا يقولوا كمهروا يقولوا كاند علامانا نحنا جن بروح متاعي كم زلوا مقباريو يلو نابل بتاتقسو دالو بحفشا كم زن ريو زلنا سلمنتاينا بكينيا متيو كينيا ايكونوميك كالو صبوت خيز الهاجر سلو زخونت يا اجين جون كحساب كبتو خينم لكينيا كباخل يوم but remember الانجليز جزايتنا يرتراوني نيرا قال لك كابتن بزح زي سرقات هاجروني نيرا اليان بزح اني سكن بالكلنا مبزحتو تستهانص بزح فابريكاتات ابت غزيتي اد انجليز تحرك على كونات عالم كومبليت لعنيا سلازي نبرت نتك سرقون كوز دون زخلو كله وشيدوم ميم سلازي اد انجليز دايركت اللي سرقوا اسات سالوم كابيرترا مالتي تتليان زغدفو نمغزاتي اللي زغدفو بغتا كابيرترا دسرقوا لهم از دما حزبيرترا نعد انجليز وانس كاب غزيك اب غزي امصاي حدا غزي اب غزي خصومن كما قطمن كم زقبع كتحساسب يدلي نالبات نحج ولدو كالك قدامنتات كل وغل منقسنا يرترا كالك قدامنتات كل وغل مسكزيجن كنتات كغيريو especially بفلو يدما بقطبع انت عبينا انت تلويدنا بغتا ازنا قرزي كنزاربلون كنما قطلون ابيت فرد خيدنا قبونا خنرغبل بيت فرد كوانت ديكنا ديبلوماسياو قانقوا بديبلوماسياو تسغطي ازقن ارترا نابنت كينيا عبي هاقرالوهم ኢኮኖሚናቶም ጽበቃሉ ታንዛኒያ ውን ኢኮኖሚ ለዎም ገለ መለክ ንብልግልና ዓባ ሃገር እዩ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ኤርትራ ስትራቴጂ ኣለዋ እቲ ስትራቴጂክ ቦታት ኣገዳስነት ዘሎ ቦታ ስለ ዘለዋ ኩለን ሃገራት ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ቦታት ክህልዋ ስለ ዝደልያ ርጉእ ዝኾነ ቁጠባን ርጉእ ዝኾነ ፖለቲካን ኩሉ ምስ ሃለዋ ክልምኑ ክመፅኦም ኣብታ ግዜ እትያ ክመፁኻ ከለዉ ንዓዳ ብዙሕ እዩ ዘለና ካባኹም ንሓቶ ኢልካ ግቡእካ ክትሓትት ኣለካ እዚ ክትብል ግን መጀመርያ ታሪክካን كنتات كان صبو غيرك خطفلت لك
كحتت كم زقبون حتيتا كم تركب إنما مفلاتن مجنزابني يدل مهنياتو كم بفلا يرتراين كاب حدا ناب حدا نات سجاجرنا سلنا جزاز نبرنا بغاتا نتي أزجاز أنا زنبرو دارجا زرس أنا بزحاتنا سلزي زي بتسب زيادة نقيحو كقدرت تتنكروا كفلتون حدا حتى اللي زخانة نت بمعانو أستبيلو كريوز اللويو كملي فتر مالتي next فرانس كتمتيا دحريو نفكالك شجرنا فرانس حنت كابتن بزحاتها جرات جزاتها انتهي لاز كنسمع let's listen now أبز حلفة أب United Nations استزاربو بريزيدنت ناي فرانس ماكرون تزاربو كنسمع أبز غرب أبواني Dear distinguished delegates, I stand before you today, April 30th, 2023, as the President of the French Republic, to express my deepest apologies to the African nations and peoples who were affected by France's colonial past. So أبكن ملأ عالم كوينيو نتهم كوليجس أو استساتفي بلالو نخلاتهم يغرتك حتد so I think كحساونا حتيتنا يركم زنو يزلنا so that we want our reparations that our foreparents foreparents and us we didn't work for free and underpaid and all this nonsense. Okay, channels go halfway. So no, we want our reparations 3 million per person. نفسه كفسب 3 مليون يحط له تومزبي. Okay, that's متى ده حد محتاج كنزل خاط حتى تخلي خا خنديكو بخلي تحطه اسكا جنس مع نستزارب إنه من يقرأ تحديثه. Were affected by France's colonial past. Please كل زي لايك جبروا لايك حيحجزيو. We recognize the harm and damage caused by our actions, and we are committed to making amends for the wrongs committed during that period. So انتهي زبده لو كله تزجبرنا حما ترى يردعنا يو يسمعنا ينتهي عين تسجم كم زجبرنا حلفنا نتوزل لا يغرى تاخن حتى الدماء ندلي يبلع له سلزي تسوز بلا زلو إن انزارب زلنا deepest apologies وكا عمق زبالة يغرى نحتت نبلي تزارب زلو. To the people of Algeria, I apologize for the harm caused by our colonization. We acknowledge the historical injustices committed during that period, as well as the pain and trauma that we continue to cause. We pledge to work towards healing and reconciliation. نهزبي ألجيريا نهزبي ألجيريا بأنا بتمرحتنا اثنان زقات منا كله تزجبرنايو بأنا أبيلو زبز حكم كان زان سقاين كلنا قرير دعنايو يغرتنا حتى ما يبلالو شعوت رايدي يكون كساب حجي بتزاور من قدي بفرنسا زمتكم سقاين شقرن يغرتنا حتى نوعون مع الراي نوعون مع حوايدما زكالنا هنقبرنا يبلالو. With the Algerian people, and to foster a new relationship based on mutual respect and understanding. To the people of Benin, we deeply regret the harm caused by France's abhorrent actions. We acknowledge the exploitation of your resources and culture and the deep scars left by colonialism. نهزب بنين يغرتان حتى نتي قبل على تهزب زقاتمي قبل على تهزب خمس قبرنا كاب بنين بزح ارتيفاكتس بزح ني أبيت بذكراتنا فرنسا نبكالو هجرات نزولو بزح انت هوا حبتي كم استمزمزن بزح قفع كم زوردن يزنقر by the way فرنسا كم جرمنا يكونتن جزيا قرم زقد فتو يكونتن يغرتات حتى زلا دحر مجزاتك ساب زعلت ياون تمزمز زلان تسرق زل هاجرنيا سلازي حلف زبالي يغرتا زقبوم هاجريوم يغرتا ونخولا يكونن مغنياتو يغرتا يلكا كتحول لكامبر مزمزا خاخد قصلا يكون كان زلكا سلازي فرنسا is another level. We apologize for the damage done and commit to working towards a new relationship with the people of Benin based on absolute respect. To the people of Burkina Faso, we apologize for the harm caused by France's repugnant colonization. We acknowledge the exploitation of your resources and culture and the deep scar. كمون نهزب بوركينا فاسو أبزغر باوان بعلوان السلطان حزم نفرنسا كاف هاجروم سودو يغرتانا حتى تتنزبنات زمزمزناكم زشفتفناكم سرغناكم نهيوتكم هبتكم زمزمزنا بيغرتا زحلف قداي كون نزي جن بحفشا يغرتا مبال ونايمون كوينو نزبنات يغرتاون زي تبهل زبينيرو سلازي قداماي سيبيسو سلازي أبزون تبوغيرو يزاربالون حزب بوركينا فاسو Scars left behind by our evil deeds. We pledge to work towards atonement because words alone is not enough. To the people of Cameroon,
We express our deepest apologies for the generational harm caused by France's atrocious actions. نهزب كاميرون بتمساسالي كاميرون كسب زعلت زيا بقى مزمزانا فرنسا تطو زي بلتيا ود 9 عامت ن4 عامت نربحنا فرنسا زسرح مراح زلوا نربح حزب زي يسرح ابز حالف امصي لكم نيري اب ستيج كله زرسو اب ستيج كم زلو انتي يقبرالو انتي وعلي فرم انتي سماما مع فرنسا زي فلت اما رايحين الزبنات كفيلو مزمزا ناي فرنسا بلعب زل على درجه زقصل زلو تهاجر دما اب تحت درجه ناي قطبه تركب بزح صقا خلوا مالتي. We acknowledge the exploitation of your resources and culture and the cruelty you experienced through colonialism. We seek forgiveness not only in words, but also through the actions we take in the future. To the people of Central African Republic, we express our deepest apologies for the lack of human rights resulting from France's sickening participation. We acknowledge the exploitation of your resources and culture and the unforgivable treatment you endured through colonialism. We apologize for the damage done and commit to working towards a new relationship with the people of Central African Republic based on cooperation. To the people of Chad, we apologize for the devastation caused by France's brutal colonization. So, Central African Republic تزبنا Chad نخلاتهم بالشمام نارقه يغرتا حتيتوهم من البات بزنا وحصل زخونت كان بلا نخلا خنسا معين خلينا من البات. We take responsibility for the exploit and commit to working towards a new relationship with the people of Chad based on respect. Disregard of your rights during France's hideous colonization. We acknowledge the exploitation of your resources and culture and the devilish treatment you endured through colonialism. We apologize for the damage done and commit to working towards a new relationship with the people of Comoros based on respect. To the people of Côte d'Ivoire, we deeply regret the harm caused by France's inhumane acts of colonization. حزب Ivory Coast يوم دما يغرتا حتى تبلو مالو. So بحفشا نشتي كنسمع بزما of Guinea, and to foster a new relationship based on mutual respect and understanding. To the people of Madagascar, we deeply regret the harm caused by France's abhorrent actions. We acknowledge the exploitation of your resources. So بحفشا نخلهم بالشمام نارقه يغرتا بمبالو قدامي ستيبي زون كبري زوهب نتي زقاتمه سقاين شجرن مفتاح كونه كليجن كبري يهب انت وحده مغنياتو تكونتات كم زدريه زلنا بقليلو بيغرتا كسجر زغيل كونتات هيكونن حزب افريكا زقاتمه حنت بزيا بحجو ونتي صقام كيدقام زفرها كا كونتاتون عليو سلازي let's have a look into this one first. We acknowledge the historical injustices committed during that period, as well as the pain and trauma that we continue to cause. We pledge to work towards healing and reconciliation with the people of Guinea, and to foster a new relationship based on mutual respect. So, 1 second, sorry. Give me a sec. To the people of Madagascar, we deeply regret the harm caused by France's abhorrent actions. We acknowledge the exploitation of your resources and culture, and the festering scars left by colonialism. We apologize for the damage are being illegally held in Western museums and libraries. Welcome to Tuna. So, أبزح أنت كرداكم زلوا أفريقيا قدم تراي كونت أنت مزميزة هجون أنت خونه أزيو كبر زلوا واقع زلوا كم نجار زلوا سحابنا زلوا بزو حبتنا أفريقيا تمزميزو توسيدو أبي تمذكراتنا هجرات أوروبا أمريكا كفيلو مليونات عمد تزلوا نبرتنا أفريقيا ويحبتنا أفريقيا له كاب أفريقيا معدناتها وهزبات راي كونت ويكا مريتا ويقلملي كونت زمزمزلو الزون انتاوي حبتنا أفريقياويان أبي تمذكراتنا فرنسا نعد إنجليزي بفلوي كساب كندي فاليو خمزلو كندي أبركتو بمليونات تتمن أبركتو له قال كابتم عسرته توب 10 بهالتم زعبي valuables أبي تمذكرات زلوس كان رأي بزح فيديو تاتني زلوجن اسكالت نزيان رأي حنسب. Cheki, and in today's video, we will look at some of the top 10 priceless African artifacts stolen from Africa. Before we get into the video, remember to subscribe and ring the notification bell so that you don't miss out on any of our videos. Number 10. أبزح جكتر دوزلكم اليوم نجارات جاتهم كاب أفريقيا يوصلنا يومن نونا ناتكم يكونون قلي يكونن تكتع كلهم يعمنيهم انتي دا سئلنا مزمزانا نقصد تارستنبر كافريكا هم زمتو ابت بيت مذكر صبوق غير دوكمنتات ابي هاجر كم زمزك منكم شرحوا قال كل التاريخ عليه جن
نحنا ناتنا يلكا بقى لك كم سريعك ناتي يلكا متقامي تكونتا. Tomb of Tutankhamun. Also known as King Tut, King Tutankhamun was an ancient Egyptian pharaoh and son to King Akhenaten. His tomb was significant as it was used to record what Egyptian tombs looked like. Its estimated value إذا وانتري وزلهم حدا قبرنا حدا نجوس ناي قبطيو أزو نكسنات ناي فرعوناويان أم قبطي كم زنبرة زرديو تم نجاوز دما أبيت أب حدا مقابر يقبروا خم زنبرو حدا ملكتنا تدما بزلو كلنا غير مستاريخ ناي قبطي تعازيو انتي دا يزقبر زلو حد انجليز تايلكم دما تسريقو أبو جنزبي يتلو سلازي ازي I think تواغانا تو حدا مخلطة $1,000,000 يتمن مالتيو. So okay, 1.2 million يتمني بلاد. Is well over $1.2 million. Number 9, Bangor Queen, Cameroon, Germany, France. The Bangor Queen is a sculpture of great spiritual importance to the Bangor, a people indigenous to the western part of Cameroon. The wooden carving represents the power and health of the Bangor. It's an إذا حدا كاب كاميرون زمتي تنتاوي قرسيو. Estimated value of $4 million. The sculpture واغانا يزدما $4 مليون يبصح مالتي. كاميرون كا أقداسي نيرو. كاميرون كا كساب حجي كمزمزانا فرنسا زي وسط هاجريا. was looted by German colonialists and later given to the Dapper Foundation in Paris, France. Number 8, Zimbabwe birds, Zimbabwe, Germany, Britain. The Zimbabwe birds are stone-carved birds found in the ruins of the ancient city of Great Zimbabwe. The birds were looted by both Germany and Britain, and up to date, only 8 of the birds. زيوم كا تم قرسناي عواف زمسلو كاب زيمبابوي سسرقو كساب $5 مليون واغا زلوهم بجرمناويانن بانجليزاويان سسرقو حجي اب ادغريزن جرمن دما الله مالتي. Were ever recovered with a total estimated value of $5 million. Number 7, Tsavo man-eaters, Kenya, Britain, USA. The Tsavo man-eaters were a pair of man-eating male lions in the Tsavo region of Kenya, which were responsible for the death of dozens of construction workers on the Kenya-Uganda Railway. The lion skins were sold to the American Field Museum of Natural History by Britain for a sum of $5,000 in 1924, and today, accounting for inflation, would be estimated to be a whopping $84 million. كم زري ودلهم زيهم دما تم ناينبري قربتيو and أزي فالي زلوي أبتوان تبستشطه بنايلومي واقع خطرية خلها كسب $84 مليون كتمن زخل فالي ويكا واقع زلوي سلزي زي إذا نقرأت زي نقطة بنا أفريقيا أزي أقداسيني يروجن of course هو نافريقيا منكبه. Number 6, 18th century Ethiopian crown. استري وزلهم نا إثيوبيايو عصرت أنا عصرت شو منتك في الزبن تاخذ له كراون مالت قبل نحن بلو ويكا I don't know أنت كم تبلا بتقرنيا ترجمه لي زي كاب إثيوبيا سسركاي. Ethiopia. The 18th century crown, which has great religious significance, went missing from a church in Ethiopia 20 plus years ago, but was returned by the Dutch government to the Ethiopian government. Its value is priceless. Number 5. إذا كنت ماليسينا بإثيوبيا بهولنداويان تسريقو يزبال نيروجن ماليسهم لوميام يبلتنيو تواجد ما بواجه خط منو يتخلني يزبال. بصراحة مشتى of course إثيوبيا خلق زي حلف على لو من ديو إثيوبيا ماليسهم لا. Terracotta heads, Nigeria, USA. These are sculptures made of terracotta that portray human heads, human figures, and animals found in Nigeria. They are believed to be the earliest sculptures produced in Africa. The heads are currently on display in the Metropolitan Museum of Art, with each estimated at about $1 million. يعتم دما كاب نيجيريا توصل يوم نفسه كفم $1 مليون زتمن really حرك أقدر artifacts ويكا زرعيو قرصتات نايت بيت مذكرنا أمريكا يا بأمريكا يدما زلوا. Number 4, Akan gold weights, Ghana, Britain, Scotland. Depicting important proverbs and symbols from Akan culture, Akan gold weights illuminate intricacies of a complex society and historical networks of commerce. Some of the gold weights are currently on display at the National Museums in Scotland. There were some estimated 3 million gold weights with an average weight of 3 ounces, totaling to current gold value of $15 billion. زدما كورك استسرحي قرصي خطري وزلهم سلازي الزبنا يلومو واقع أنت تمين كاي بملوك ساب 15 بليون كبات أزغل أب سكوتلاند كوفيلو زغم زلوي سلازي الزون أحب حبتنا أفريقيا. Number 3,
The Rosetta Stone, Egypt, France, Britain. The Rosetta Stone is a stone composed of granodiorite inscribed with 3 versions of a decree issued in Memphis, Egypt in 196 BC. It is currently on display in the British Museum, London, having passed into British hands after the French surrender of Egypt in 1801. This stone has no value and it is priceless. Number 2. እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ግብፂ ዝተወሰደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሎንዶን ዘሎ ዋጋናቱ ማ ብትክክል ክትገልጸውን ዘይትኽእል priceless በዋጋ ክትመን ዘይኽእል ማለት እዩ። Nefertiti bust, Egypt, Germany. The Nefertiti bust is a bust of Nefertiti, the great royal wife of Egyptian pharaoh Akhenaten. It is one of the most copied works of ancient Egypt. It was looted in 1912 by a German team and is currently on display at the News Museum in Berlin. እዚ ኸዓ ብትክክል ካብ ግብፂ ብጀርመናውያን ዝተሰርቀ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ በርሊን ኣብ ቤተ መዘክር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። The bust today cannot be measured in value. The insurance values is in the tens of millions, but the original bust remains a priceless treasure. And the number 1 most priceless African works of art stolen from Africa goes to Benin bronzes. The Benin bronzes are priceless pieces of art that come from the ancient kingdom of Benin, now in southern Nigeria. Benin bronzes include carved elephant tusks and ivory, leopard statues, and wooden heads. And an estimated 10,000 bronzes was stolen, so the total value should be $47 billion. እዚ ድማ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ቤኒን ዝበሃል ኣካል ናይ ናይጀርያ ዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ዝተሰርቁ ኣዝዮም ዓብ ክብሪ ዘለዎም እዮም ኣብ ቅርሲ ናይ ዓለምና ዋጋ ናቶም እንተተሚንካዮ ክሳብ 47 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ይብሉና ኣለዉ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ኣፍሪቃ ዝተወሰደ ሃብቲ ጠገለ ዘይብሉ ደረት ዘይብሉ ሃብቲ ምዃኑ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ከሰብለሉን ክፈልጦ ዘለዎን ኮይኑ ይስማዓኒ። እንታይ ኢና ክንብል ደሊና መወዳእታ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሃብቲ እቲ ሂወት ዝሃለቀ እቶም ስድራና ብፍላይ ናይ ኤርትራ መወሰዱ ኤርትራ ኣብ ዘበነ ቱርኪ ንዘበናት ተገዚኣ ነይራ። ኦፍ ኮርስ ንኩሉ ኤርትራ ይንብል ኢና ግን ብዙሕ ፀገማት ከም ዝገብሩ ዝነበሩ ፍሉጥ እዩ። ቀፂልካ ግብፃውያን ንሓፂር እዋን ክንብሎ ንኽእል ኢና ግብፂ ኸ ኣፍሪቃ ምዃኖም ስለ ዘይተረፈ ክንደይ ናይ ዓቕሚ ከይህልዎም ድሕሪኡ ጥልያን ምፃእ ጥልያን ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ነይሮም። So there is serious discussions ምስ ጥልያን ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ። ኦፍ ኮርስ ቀዳማይ ኤርትራውያን ኣብ ዘይደልይዎ ውግእ ብጥልያን ተመሪሖም ኣብ ዘይደልይዎ ውግእ ከይዶም ተቐቲሎም እዮም። ንጥልያን ክምክቱ ጥራይ ኣይኮኑም እቶም ኤርትራውያን ጥልያን ንረብሓ ኢላ ንኤርትራውያን ኣስኪራ ኣብ ካልእ ሃገር ወሲዳ ከም ዝቆተሉ ገይራ እያ። ስለዚ ካብ ገዛ ሃገሮም ወፃኢ ቦታታት ናይ ጥልያን ኮይኑ ኤርትራውያን ተገሊሎም ካብ ቦታታት ካብ ሃገሮም ንሶም ክረግፅዎ ዝኽእሉ ንሶም ክርእይዎ ዘይክእሉን ተባሂሎም ንዘበናት ተገፊዖም እዮም። እዚ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ ክህነፅ ከሎ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ግምት ዝሃበ ይነበረን። ስለዚ ምስ ጥልያን serious discussions መድለየ ነይሩ። ግን again ጥልያን እውን ኢኮኖሚካል ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘላ ሃገር ኣይኮነትን። ብትክክል ግን ምስ ጥልያን ኮንቨርሴሽን የድሊ ተመሳሳሊ ምስ እንግሊዝ ኣገዳሲ ዝርርብ የድሊ። ስለምንታይ እንግሊዝ ብሩዊ ካብ ኤርትራ ዝሰርሖቶ ፋብሪካታት ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ጥልያን ዝሰርሐቶ እንግሊዝ ወሰደቶ ስለ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እቲ ፌደሬሽን ክግበር ከሎ እውን መንግስቲ ጥልያን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣይግባእን ብምባል እዩ ተቃዋሚ ነይሩ። ምክንያቱ ኤርትራ ምዕብልቲ ሃገር እያ ከመይ ጌራ ምስቲ ሃገር ትገብርዋ ዝብል ኮሜንት ሂቦም ነይሮም ጥልያን ማለት እዩ። ስለዚ ካብዘን ክልተ ሃገራት ሕቶን ሪሊ ካሕሳን ክትሓትት ግባኣ እያ ኤርትራ። ምክንያቱ ሌጂቲሜት ወይ ከዓ ቅቡል ዝኾነ ሕቶ ስለ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ብርግፅ ትኩሉ ዝገበርዎ ዕንወት ትኩሉ ዝገበርዎ ፀገም ንኢትዮጵያ ኮፍ ኢልካ ምሶም መጉትካ ናይቲ ኩሉ ካብ ፌደሬሽን ጀሚሮም ድሕሪኡ ዝነበረ ኩሉ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ተፀባፂብካ ካሕሳኻ ምውሳድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምኡ እንተገይሮም ኢልካ ድማ ዝያዳ ከኽብሩኻን ነቲ ናትካ ክብሪ ንመፃኢ ክሕልዎን ዝኽእሉ ክብል ይደሊ። ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩድየ ፕሌስ ላይ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ፣ ኮሜንት ግበሩ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ። ዘፅብቑ ቻው። ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና። ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና። ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና። ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ
ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናያ ምሉእ ህይወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም Thank you very much.